umfowabo. Umama waselalela njengomuntu ongumama. Thina umama nxa ababekhuluma siyalalela nti. Siyalalela umama wasithuka. Uba kuthese funa ukuthi abe serious ukuthi kuyethatha inyanga leya. Washo kuzathengwa amalembu abomvu, lamnyama, lamhlophe. Kube sokusenziwa isigaso neso siyasazi. Haleluya. Umama waseqalisa ukuba lenkani. Wathi hayi teacher Sibanda, mina angizukwamukela khona apha ekhaya ngaze ke ngihlale ngingasiyenzele naleyo. Wathi khanyela ngathi sabantwana bamankazana sebegcwele umuzi. Mina lokho ngingalamfowethu. Umama wala wabambelela eqinisweni. Ngithi mina ngase ngizele. Kwamkhuba kakhulu baba kwaba lenzondano phakathi kwekhaya. Into engiyifakaza namhlanje ngiyokuthi ilizwi likaNkulunkulu liyaphila. Ilizwi likaNkulunkulu usathane ungumqambi wamanga. Noma lingaze limbone egqoka indlukula, noma lingaze libona emkhulu njengoGoliath, ungumqambi wamanga, wawiswa nguGoliath, wawiswa nguDavid umfana omncinyane ngesavutha. Haleluya. So umama wasebusiswa. Uthe sebusisiwe. Awubaba wayehlala ibunda lila. Esangakhangela sangakhumbula ukuthi thina sisijwaba sigcwele umuzi. Wayeqhubeka. So umama sasesifike isikhathi sokubana isikhathi sesifikile ukubana aye kwamukeliswa. Umama wasehamba ke wabusiswa nejaha eliwuMikhayeli, ubhudi namnyana uhleli lapha. Kwaba yisimanga. Into lengiyikhulumayo ngikhuluma iqiniso ukuthi alubana zihlobo zami ezithandekayo, alubana umama wayelalele ilizwi likababa elokuthi yena uhambe waya napha wasethola usankhonko wenyanga. Alubana lawo malembu ayethengiwe, kwathengwa konke lembuzi yabula. Yazi ukuthi inyanga nxa yokuthengisa imbuzi lina bomuza liyidli noma ade lisheba ngedeleyo. Uyayiphala imbuzi ayedlala komuzi wakhe benone bebele emkhabe ngakho. Umama kodwa sazazanga walalela. uNkulunkulu uyasibusisa noma ungazubona uphiwa abafana bodwa kumbe uphiwa amankazana wodwa isibusiso ubonga ngoba awuziphi. Kumele ukuthi samukele esikuphiwayo. Kwabuya ijaha eliqinileyo elungiseka amandla nanti yana lihleli lapha. Ihlobo zami ezithandekayo. Umama thina sisekhaya esikhulisa, wasikhulisa engumuntu oyelela. Umama wathunyela ibizwe esigabeni sakithi elokuzeni eSengizini. Insimu kamama isivande sangekhaya sasisincinyane. Sasi extendwa ngomnyaka. Umama wayebamba ihloka. Umama wayephatha ihloka egamula ngebhewura. Thina abantu abaganti wayebusisa iminyaka yonke. Abantu behleka sihamba kulo. Wayephatha ihloka egamula sikudula amahlahla sibuya. Eyakhe insimu yayextendwa ngomnyaka. Abantu babesibedlula ngamabhasi bethi kathi uMancube sevali abatsho ukuthi teacher Sibanda sevali. uMancube sevalile futhi lapha ngomnyaka ozakuya extenda futhi. Umama wayesebenza wasikhulisa sisebenza. Enye into eyenziwa ngumama wethu. Umama wayesithi singalima ngase sivuna kwakubuthelelwa amazambane ingqumbe ngapha. Siyasihlala naye umama siphunta amazambane singamankazana. Umama wayezilayela abantu bakhe. Thina sakhula up to 20 years. Ekhaya kithi esilobela ngeFriday. Kulamabhasi asuka eGwebu esiya elokuzeni eDonsa le edlula kithi. NgeFriday kwakuphekwa amaphathi. Abakhula ngesikhathi sethu bangamfakazela ukuthi kudala abantu babejayive ephathini. Kwakubuya ama-records, ama-new records amnandi, akufasheni. Uzwe kuthiwa ziyakhala kozibani, namhlanje ziyakhala kozibani, kubuye irecord entsha. Liyazi abantu bazane, kuphekwa amaphathi, amankazana abusiswa, nazalwa abantu, kwazalwa abantwana abangalabo yise. Omama ababusisiweyo ababusiswa ngabantwana bevumela amankazana ukuthi
phambanini liyejayiva emaphathini ayijayiva ebusuku yazi ukuthi izinto eziyenziwa ebusuku azizange ke zibusishe umama kwakubuya kwakuthunyelwa sasingamankazana sibathathu sakhula sasinganisizingana lo mama wayelo mzimba omkhulu mina lo mzimba usumo wokufuba ngoba sengiluphele sengine-74 years umama wayesithi kungabuya umuntu ethunywe ukuthi azonxusa ngithunyiwe kuthiwa ngizomusa kule tiphathi umama mphendula kulungile mntanami sizwile hamba ntombi endala sizwile nxa esala umama thina sasileqhiba lethu indlu yamankazana ibizwa kuthiwa liqhiba umama wayethi esala athi bantu abamizwanini mina Mancube mina nakaRoda angila mntwana odlala itiphathi sakhula thina saze safika 20 years umama wayesithi nxa silokhuza siqunda amazambane wayekhuluma imbali yokuthi athi umthandazo wami ngiyafisa ukuthi umuntu oyendayo angayendi khonapha ngemva komuzi kodwa ngifisa ukuthi ugade izitimela ezimbili lamabhasi amabili ubususiyafika emendweni wakho liyazi ukuthi sisuke silobela mina ngangigade ibhasi ngizofika eGwebu ngikade isitimela ngizofika ngapha eBulawayo ngikade sinye ngiyefika ePlant ngikade ibhasi ngiyefika haleluya umthandazo kamama wawukhulile umama wayekhuluma kuphela thina sasileqhiba lethu athi angina mntwana oya ephathini ungahamba ephathini uhambe kokuphela ngoba izenzo zakhona zimbi ngezomnyama salalela mina ngayendela ePlant usisi engimlandelayo owasithiya oka49 wayendela kogudu okungala liyazi ukuthi ngake ngafika khona ngathi liyazi ukuthi uthando luyamangalisa usisi wayelahlile kodwa kwakungumthandazo kamama usisi omdala usisi unamathi wayendela etsholecho okungalapha umthandazo kamama wawusebenza noma nje ebilimendo uyahamba khona lokuphinde kuye kwehlula ngezinye izizathu ezithize kodwa thina umama wayeliqhawe wasikhulisa thina umama singalaleli wayesithi angabona ukuthi siphambanisile thina wayesikara bathumashi abantu bethu abanamhlanje bathi bona sokulama equal rights bathi bona basicebele emapholiseni nxa sibachaya thina umama wayesichaya umama wayesithi ngiyakuchaya ngoshazi lwephani lungayehlula nyadinga umqwayi nxa usuthwasile ngiyakuchaya ngenduku ngiyakuchaya ngomphila wayelinganisa so thina umama azakasinceda umama wasikhulisa ngendlela emangalisayo hayi kasasikhulisanga njengabazulu bakhona abazulu engase ngikhangele besondliwa ngumama ngisithi kanti umama nxa bewona kangaka indaba engandithuma ukuthi ngemdingilisana abachaye njengathi wayesichaya ukulaya abantu abakho kuyindlela enhle kakhulu umama limbonele wafika kilenzini wamePlant wafika ngelanga langolwesine efika ipicture liyangithinta kakhulu umama efika emzini wami wabuya enje ngamangalo ehambe kuza umzi wakoNkobi ungaphi umuzi wakoNkobi ungaphi kulomntanami oyendele khona abantu babemekela kathi mama lo hambe gqoka uniform yeRoma ubani kanti ngumama wami wabuya esenze ukuthi vele angalahleki adirectwe kuhle thina umama wasikhulisa ngendlela enhle emangalisayo umama wayesithanda umama wayengasivuleli njengomhlambi wonkomo ovulelwa ungalamebisa ukuthi hambani thina umama sasilalela umthandazo wami ngokuthi alubani uNkulunkulu engabusisa inzalo kamama ingalahli inyathelo elitshiyelwa ngumzali thina silokubonga okukhulu bazali bama bathandekayo ngiyabonga ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu amen imbali kamama uMancube kodwa ade siselula kakhulu mama kodwa siyabonga kathi simsebenze ngokubisela kofala yacela kofala esenzele imass yokucelebrate ilife yakhe ngiyabonga